Nako ke ya bosupa o e tshwamagala dikgang tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga Borone di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tautona Advocate Maboko o a boetse gae morago ga loeto la tiro ko lefatsheng la Mozambique. Lefatshe la Afrika Borwa le ikaelela go aga tshikantswe tsa lepolitiki la pele la mo gae ntwa e se le fish ke itseng. Tsameko ba kgaisanyo ya mabelo ya FNB Golden Grand Prix ba tlhotse ba bapatsa kgaisanyo eo e go solofetsweng mo kgweding e tlang. Ntselo e lela ga Thato Kgosi Morei o tla renelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse a mantle babili ke o ranang ka puo e letla mothetsong ka mogela ga bodi amogele. Tautona Advocate Maboko sa tswa go goroga mono gae go tswa Mozambique. Tautona o na le mo loetong la semmuso ko ka maikaelelo a go tiisa tirisano mmogo ya mafatshe mabedi. Fa loko na kopana le tautona lefatshe leo Daniel Chapo mme ba buisana ka dikgang tsa ditlhabololo le go beeletsa mo mehameng e tla thusang go tlhabolola itsholelo ya tšhaba ya mafatshe mabedi. Mehama ya akaretsa go tlhabolola dikago tsa ditsela go rotloetsa papadi gareng ga Botswana le Mozambique. E re ka jana lefatshe la Mozambique le na le maemelo a dikepe se ke sebaka sa lefatshe leno go leeletsang go se dirisa go tiisa papadi. Re sa lefo puso e sekaseka gore a lefatshe leno le ka dirisa maemelo a dikepe a Mozambique bogolo jang a nakala go godisa papadi le go tlhabolola mehama e farologaneng. Lefatshe la Mozambique le itsege ka maemelo a dikepe a maemo a ntlha ebile le pinagare mo go rotloetseng papadisano magareng ga mafatshe a kgaolo eno botlhabagare le kgaolo ya Asia. Tlotla Matlhabaphiri wa bega. Maitla mo a puso a Botswana go aga itsholelo e ka kolwang ke Motswana mongwe le mongwe a setsana le motlhala mo mahatsheng a tshwana la Mozambique ka ditirisano mo mehameng ya konokono jaaka ha mohatse la Mozambique le na le maemelo a dikepe tsa mabono tse di itsang dithoto le ditirelo ko mahatsheng a kgaolo ya Afrika le kgaolo ya Asia. Ka jalo Tautona Boko mono Mozambique go inakanya le go hetla methala ya khumo le go sekaseka ka ga Botswana ka kola mo go diriseng mahelo a tshwana le a maemelo a dikepe mo nakala. We commit ourselves to strengthening the existing volumes of trade in fuel between Botswana Oil and Petróleos de Mozambique, sitting now at 132 million liters. We have indicated we must raise it to 240 million liters. We have some work to do, absolutely necessary, absolutely vital for our countries. Tripartite agreement between Botswana, Zimbabwe, and Mozambique, and it is our responsibility to continue with this project. Also, that's why we spoke about this project, and we think that is a very important project for Botswana, Mozambique, and Zimbabwe, and it is our responsibility as the leaders of these countries to continue with this agreement that was signed in 2024 in Maputo with the presence of the three presidents. Other aspect that we spoke is in relation with the construction of storage of fuel in Maputo port, so that we can increase the accessibility of the Mo letsholong la go sekaseka mehama ya konokono go rudisa itsholelo ya mahatso mabedi, Tautona Chapo a re mahatse a ka kola gape go naelana megopolo le go bapadisana mo mohameng wa bojanala. As you know, Botswana has got conservation tourism, very important for our continent, but it is an interland country, and we had our beaches, our islands, and we got a very coast that is very important, and we think that we can join together with the private sector and we work together. We will work together in the area of tourism, as Mr. President has so ably indicated, to ensure that we offer a hassle-free travel experience between these two countries. Tautona Advocate Boko tla tlhola a weditse loeto lwa gagwe mono Mozambique ka go etela lehelo le le hetlang motlakase la Maputo Gas Combined Cycle Thermoelectric Power Plant le la maemelo a dikepe la Maputo. Tlotla Matlhabaphiri
BTV News, Nakala, Mozambique. moemedi lefatshe la Afrika Borwa mo Botswana mme Thanenga Shope Soma a re puso ya lefatshe la gabo e tla gatela pele ka mogopolo wa yone wa go aga sehikantswe sa ga rento e sele fish ke itseng yo e leng mongwe wa ba ba lwetseng kgololesego ya lefatshe la Afrika Borwa ka nako ya mmuso wa tlhaolele fa bua kwa thutopuisanong ka ga botshelo jwa ga re ke itseng ngwana gape a supa fa ba setse ba kopile puso go tshwaraganela mogopolo o wa go tlotlomatsa re ke itseng a rutlwa pego ka tsholofelo Tombali. Ka nako ya segopotso sa gagwe kgwedi ya mopitlo ya le 2022 mokgatlho wa The Fish ke Itseng Trust o ne wa simolodisa thuto ya ntlha ya Fish ke Itseng Memorial Lecture go gakologelwa botshelo jwa ga ntwa e sele Fish ke Itseng. Gona ka nako eo puso ya lefatshe la Afrika Borwa e tswang kgakala e leboga seabe sa ke itseng le batswana ba bangwe ba ba neng ba lwela kgololesego ya bone e neng ya supa maikaelelo a bone go tshwaragana le Botswana go moagela sehikantswe. Together with the Botswana government, mo go le puso ya lefatshe la Botswana re mo thulaganyong ya go tlhoma sehikantswe sa ga re ke itseng kwa Lobatse go tsere lobaka lo loleele go dira seo ntateng ya diphetogo tse dintsi di diragala fa gare ga mafatshe ka bobedi le fa go ntse jalo re setse re kopana le tona yo wa lefatshe la Botswana wa lephata la tikologo le bojanala go leka go fefosa seo. such monument. Ditiro tse dintle tsa ga re ke itseng ke tse di ipelelwang thata mo Botswana le kwa lefatsheng la Afrika Borwa kwa a nnileng le seabe mo mererong ya sepolotiki sa party ya ANC le ya BNF ka kwano. In 1963, he met Kenneth Koma. Ka ngwaga wa 1963 re ke itseng o ne a kopana le re Kenneth Koma kwa lefatsheng la Russia ka nako ya re Koma a neng a le moithuti koo. Bobedi bo jwa bua ka seemo sa sepolotiki sa lefatshe la Botswana ka nako eo. Fa Koma a boela gae ka ngwaga wa 1964 ba ne ba kopana gape le fa ke itseng e ne e setse le leloko la Botswana Independence Party e neng e eteletswe pele ke Rempho Motsamai mme e ne ya re ga ba kopana kwa Motshudi ba simolola party ya BNF to form BNF. Rempho Motsamai mo ngwe ya mekwalo go na supa gore if there is one thing gore he will never forgive or he will never forgive Rekoma over was because Rekoma stole his brightest stars, and that included Re ke Itseng. Because he wanted to shape the BNF. The fruits of these liberation. Madua a tsotlhe tse di dirilweng ke balwela kgololesego a tla tswelela a itumeletswe ke dikukumane tse di tlang le fa go ntse jalo fa o ka seko ga lemogwe se ba se dirileng ka botlalo ka go dira dipatlisiso le go ruta ka ga bone ditso di tla latlhega motlhofo. In the back rooms of our libraries. Tsotlhe tsa di dirileng ka nako ya gagwe mo mererong ya sepolotiki ga mmogo le makgotla a babereki di tla tswelela e le dikae mo mafatsheng ka bobedi a Botswana le Afrika Borwa. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Komiti ya Twantsho Borukutlhi ya motse wa West Hanahai ya re ikaeletse go tshwara phuthego ngwaga le bana le seabe ba ba farologaneng go leka go lwantsha dikgang tsa go kgontsho ya bong tse ba dumelang fa di tlhotlhelediwa ke ngwao tsa kgaolo ya bone. Ba buile seo kwa phuthegong ya ntlha ya motlhale o monongwaga ka dikgang tsa go kgontsho ya bong kwa kgaolong eo di le kwa godimo mo go tshwenyang le sego mokwatsi wa bega. Lekala la Twantsho Borukutlhi la motse wa West Hanahai le ipeetse seelo sa gore ngwaga le ngwaga le dira thutopuisano e e tebagantseng dikgang tsa go kgontsho ka go farologana mme monongwaga lekalana le itemogetse ga jaanong go ratana ga bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase go golela pele ba tshwara thutopuisano e e tebagantseng le go bua ka ngwana gantsi ba itemogetse fa ngwao e na le seabe mo dikganyeng tseo ka bontsi jwa ba dira molato o ba dira jalo ba sena kitso. Le di-statistics tse le ditsoteng di supa thata bo mme le bana segolo jang bana ba basetsana e le bone ba ba amegang ba itewa ba bolawa ba witelelwa dio tse tsotlhe ke ngwa dio tse e leng gore ba gaetsho di a diragalla bomme le bana segolo jang ba basetsana yaanong ke re go batla betho re eme ka dinao re lwantshe seemo sonese. Re itemogela go thata gone gore motse wa rona wa West Hanahai ke motse o leng gore o tshabelwa ke dikgang tsa defilement bana ba bannyane ba ima mo sekolong ba sa ntse ba le mo sekolong mme ke dikgang tse e le gore ke tshwane ke gore yaanong re di bue le lona re tse batho ba ba gatloganye ba tlo ba re rute.
ba bui ka go farologana le bone go tsweng mo makalaneng a farologaneng ba nna le sebaka sa go tlhatlhelela ba tsena phutego e ka dithuto. Ba bagolo ba rona ba loba dikgang le di maswe tota tsa bana wa gore gape le yone development e ke tseo motseng wa rona ka go twa kgwele kana ke re every quarter ba le ke isa development mo sana hae se re se kgobokanetseng ha ke go ta go bua ka bana ba rona ba ba go dikolong le ba re ba tlogisang dikolo re ba isa go dipolaseng kana go merakeng re ba dira babereki ba malwapa gore e nne bone ba ba belegang bana ba banyenyane ga rona re ile ko majalweng selo so ba gaetso ke matshwenyego la se ka tswa se ise se go diragale ko lapeng la gago mme se diragala ko lapeng la motho yo mongwe o tshwanela ke gore le wena o tshwenyege gore bana ba re ba lebileng ba borre ba bangwe bone ga ba ba lebile bana ba ba leba e le bonneela ba e leng gore ba ka dira ditiro tse di dirwang ke batho gagolo jaanong ra re batswana a re itshekatshekeng go senyegile ga kae. Dithuto tsa monongwaga di ne di tshwere ka setlhogo se se reng morwaka fa balefu ba go raela o gane le sego mokwaisi BTV News West Hanahai. Tona dikgaolo le tsangwa gore ke tlhalefile motshego a re tshwetso ya go dira melawana ya tsamaiso e isang dithata dingwe kwa dikhanseleng e tla thusa go rulaganya sešwa ditsamaiso tsa tsone ga mmogo le go nela dikhansele go itsamaisa ditirelo tsa bone botoka go tlamela setšhaba. A re seo se tla neela setšhaba sebaka sa go tla kamano a go tlhabolola tsamaiso tsa tsone se gautshwane. Re ke tlhalefile o buile seo ka Labotlhano fa a na etetse khansele ya Lobatse. A Rutlwepego Capel Phududu. Tona Motshego a re maikaelelo magolo a molaokakanyetso wa go phatlhalatsa ditlamelo ke go rotloetsa tlhabololo e e lekalekanang le tlhabololo e e tswelelang ga mmogo le go nna le seabe ga setšhaba ka go fetisetsa dithata tsa go tsaya ditshwetso kwa go bone le go ba nonotsha mo go tshegetseng le go tla ka ditlhabololo tsotlhe tsa selegae. Molawana wa tsamaiso wa go amogana ditiro le dikhansele o tla kaela go isiwa ga ditlamelo kgotsa ditirelo ka kakaretso go gokaganya le go tokafatsa tsamaiso ya puso ya batho ka batho ga mmogo le go rotloetsa go nna le seabe ga batho mo tlhabololong ya lefatshe. And essential services to the people to deliver services more effectively and efficiently and for citizens to have a stronger voice in the public decisions made. Makhanselara a toropo ya Lobatse ba lebogetse molaokakanyetso yo ba supa fa o tla ba kgontsha go tlhama melawana ya ikaeletseng go tokafatsa matshelo a Batswana le go netefatsa tlamelo ya ditirelo tsa boleng jo bo kwa godimo. Ke selo se se botlhokwa kganye ke kganye botlhokwa re salang re ntse re bua re dumela gore re kgone go isa ditirelo kwa bathong gore re kgone go rarabolla mathata a batho re tshwanetse gore re le pele re le council re be re na le boikarabelo kana re na le dithata re hilwe marapo a gore re tseye ditshwetso ka bonako re sa lebe go go bope kana re sa kope dikgang dingwe go ga borona. Sa rona mo gompienong yana ke tseleng gore di tloka gore di reviwe di lebelelwe sentle re hetole ha ileng gore re bona gore gongwe re tshwentse gore re bereke sentle ka tsone gore re kgone go direla setšhaba sa Botswana sentle especially mo Lobatse go na le tse dintsi tse ileng gore tota di tshwanetse gore di hetole ke dumela gore ha re neetse dithata tsone tsa gore anong le rona re ka nna ha ra change di policy it's going to be a good thing do di tla hetoga tota mo kgaolong ya rona ya Lobatse. Ona Motshega o rotleditse makhanselara go nna le seabe ga mmogo le go rotloetsa molaokakanyetso wa go phatlhalatsa ditlamelo. Pel Phududu, BTV News, Lobatse. Go eso santse o lebile dikgang tsa Botswana Television ra tswelela magolego le batlhokomedi ba bone ba gakoletswe ka botlhokwa jwa tshwaragano go sireletsa serodumo le boleng jwa dikgolegelo. Mothusa tona wa lephata la boatlhodi le ka go sešwa ya magolegwa Re Augustine Nyatanga o rotloeditse seno kwa Molepolole mo leetong la gagwe la go lekola dikgolegelo go ralala lefatshe leno. A Rutlwepego ka Tanki Senso. Morago ga go lekola magolego go utlwa matshwenyego a bone mothusa tona Re Nyatanga o ne a buisana le babereki ba kgolegelo go utlwa tse ba iletsang go di dira go tokafatsa bodiredi jwa bone le go tlotlomatsa serodumo sa lephata le ba tlhalositse fa nngwe ya tsone e le go thusa puso go itirela dijo. Mme gongwe a re transformeng gongwe re bona gore ha ile gore ke dikgomo ha ile gore ke tsa di-commercial
re kopele hatshe re batle plus re itse gore gongwe mo beke go ka tlhebe dikgomo tse 10 tse di ka supplementang budget ke bua in terms of gongwe tendera gongwe gore a re molepolelo efe ya nama ya 300,000 ha ke tla go wena ke gore a ke re mo nameng ya 300,000 le mo tendereng 100,000 tse mo coverile ka dikgomo tse ne ke di tlhabile e be di fia magolego ke ka gore a ke re kgogong ke a teng 400 hectare farm mara batla go itswe ka ke utlwile gore tshimo ya lona ke diheketara di le 400 re tshwanetse ra ipotsa gore re batla go itse re le dikgantshwane mo go eng a ke dikgomo tsa maši dikolobe dikoko kana temo ka gore re batla go ntsha dijo tse dintsi re tshwanetse re tla ka mananeo a tla thusang setšhaba sa rona they are going to make an impact bodiredi bone jwa tlhalosa fa ba tshongwa ke seemo sa go berekela mo lefelong le le lengwe ka lobaka le one a go nnela ruri go lo wa le station le one go nke one e simololang re ba gore re be re na 15 years re sa promote ke gore go nkentse 15 years ke le go ngwa nke be ke le motho wa change environment a ya hale ka moso a ya hale go ngwe hale o ngwa ka mo lebaka ditlhole lengwe le le ka mo tsetsang maduo a rile we are going to give priority on a station at this hand very remote on a Bains Drift very remote Libor gore ngwaga le ngwaga ke bone ba ile gore tabe re ntsha batho ka bokete mo go tsone because matshilo mo go bone go eng bo ben mongwe ba ithaopi mo motseng o tlhalosa fa lenaneo la go aga magolego a sešwa le ntsha maduo mo motseng rona ko lokgapeng we received since lenaneo le simola about 5 ex-offenders and then la haele a le mongwe hela ga isa boele ko motseng mme ebile ga re lekola ga re kgonang go lekola teng ra go ithala le gore yo mongwe o engaged ka semausunyana ra go ithala gore yo mongwe o bone tiro go gongwe ra go ithala gore ba bangwe ba hasela hela according to ka hane ba thusiwa ka teng ka kwano le fa go ntse jalo mothusatono wa kgotse babereki ba kgolegelo e a tlhalosa go supa fa ba rate tiro ya bone mme a ba kgothatsa go tswelela ba itira ka botswapelo Tanki Sentsho BTV News Molepolole mookamedi wa khamphane ya Diagnofem Dr Mohamed Chad o gotlile puso le dikolo tse di ikemetseng ka nosi go beeletsa mo dithutong tsa tiro ya diatla ka go rotloetsa maranyane ka thuto tseo tse diatla di ka thusa go kabakanya itsholelo le go fokotsa letlhoko la ditiro mo lefatsheng leno Dr Chad o buile seo kwa bokhutlong jwa itutuntsho ya bokaedi e neng e rulagantswe ke lekgotla la HRDC. TVET doesn't only truly deliver transformation, but it also changes how we seem to perceive it. As mentioned earlier by Doc, it's not about building, teaching how to build a house or how to do carpentry, but there's so many other vocational trainings that are out there that can be used as strong skills. These training institutions need equipment, mentorship, industrial attachments, and overall just partnership. The fair is about to end, but our support should not. It should be a beginning of a new lasting collaboration with the education sector and how we can enhance and help the youth of today by giving them valuable insights about different businesses, about different skills, and being a mentor is something that I feel every youth sort of needs or guidance. So I think everyone in this room can possibly help or contribute towards that. Jana mo dikganyeng tsa mafatshe a sele lekalana la Gavi le dira melemo le tlhalosa fa le ise le amogele kitsiso epe ka go kgaolwa ga madi a $1 billion go tsweng kwa lefatsheng la Amerika. Pampiri ya New York Times e ne ya bega gore puso ya ga Tautona Donald Trump e ikaeletse go emisa go thusa lenaneo lekalana leo. Lekalana la Gavi le thusang go rekela mafatshe a tlhabologang melemo le botlhokwa thata mo go thibeleng malwetse a tshelanang mo baneng ba fetang sephatlo sa bana lefatshe ka bophara. Fa lefatshe la Amerika le ka emisa dithuso tseo bana ba fetang sedikadike ba ka tlhokafala. Bomankge ba tsa botsogo ba tlhalosa gore go fokotsa madi a lekgotla le go ka dira gore mafatshe a latlhegelwe ke madi a le mantsi le go buisetsa katlego e nnileng le yone mo dingwageng di le 25 tse di hitileng mo go lwantsheng malwetse a amang bana. Thato Kgosi more wa eme sentle ka sa metshameko.
ke a go leboga o lebile sa moka maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke Thato Kgosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana Tonight Mothoetso Madume a re lebepego ya digogang kwa pele dinno tsa ga Thabo Maponda le Thataone Khamanyane tsa karolo ya bobedi di tlhomisitse fast stopper sa ga Borone United se gapa dintlha tse tharo jaaka sene se kgwatisa sa security systems ka dinno tse pedi go lefela tsokologong eno mo motshamekong wa ligi ya FNB Premiership o neng o le kwa lebaleng la GU penyo eo ya bolesome le bobedi ya moya go lele e ba beile mo maemong a bobedi ka dintlha di le masome a mane le bobedi fa tatlhegelo ya lesome le bongwe ya The Alarm Boys e ba tlogela mo maemong a lesome le boraro a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. CCTV Are buone Sheki Moko Maponda Messi Khamanyane Wash Amane tefata jalo hore 3 points Osalamo BPSC for Gaborone United. It's a game that we are playing with a lot of caution. And we can understand that because we haven't been doing well. They are always thinking about what if. And it's something that we try by all means to try and talk to them, guys. Let's believe in ourselves. Let's go forward. But we at least we could have got a point from this game. But it's water under the bridge. We'll go and back and regroup. We expected a game like this. The same problems like previous matches. We didn't score at time, and after we had a lot of difficulties, they started trust more and they play good in defense and low block. Also wasted a little bit more time. So, but this is part of the game, and yes, we score in the last minutes. Maybe we had to work, but we were searching for this work 90 minutes. I think that we were a better team today. Ball control was good, confidence was not bad, but in the box we were not cleaning. Mo metshamekong e mengwe ya tshokologong eno setlhopha sa Orapa United se buile kwa morago go pateletsa maleka a nno setlhopha le sa Jwaneng Galaxy kwa Jwaneng kwa lebaleng la Samson kwa Selebephiko setlhopha sa Extension Gunners se ganeditse se se ga e latelo le mosimeng se nota sa Nico United ka nno e le nngwe go lefela. Fa re tswelela mokgatlo wa Nghabe International Marathon o tshwaragane le mokgatlo wa Amaunga Track and Field le la Mega Minds Beyond Intelligence ba simolotse semmuso dikgaisanyo tsa mabelo a malele tsa Nghabe Marathon tse di tsholofetseng go ngoka batabogi lefatshe ka bophara modulasetulo wa lekgotla la Maun Track and Field Re Ralph Ledimo fa bua kwa pulo semmusong eo o tlhalositse fa ba itemogetse gore bommampudi le dikgantshwane tsa mabelo dintsi mo kgaolong ya Nghabe mme ka jalo a re dikgaisanyo tse di tla nna le seabe mo go riboleleng talente mo kgaolong ya bone Maretha Kaisara ka pego. Ledimo a re dikgaisano tseo di tla nna le seabe mo go thabololeng itsholelo ya kgaolo ya Nghabe ka ditangwe ka bagaisani go tswa kwa mafatsheng a sele selo sa reng se ta tsenyetsa kgaolo eno le tseno. Go tlhalositswe fa mabelo ao gape a ta thusa go rotloetsa dithabololo tsa ditsela le dikago. Re tabe re nna le a lot of visitors on a yearly basis coming to Mau. That would mean go tabe go nna le gore maroko jaanong ba ba nang le bokgoni ba oketse maroko a bone in terms of the hotel, the guest house and the lodge. Jaaka re tabe re ngoka batho ba ta mo kgaolo ye go ra gore one or the other it will encourage the government in terms of infrastructure development. Barote ra itsa gona o ka ganetsa gore tsela tsa rona some of them ga di mo seemo se se kgathang jaaka ba re ke international event ba rotloetsi ba gwetlhege gore ba ba thuse gore ba kgone go ngoka batabogi ba ba tlhwatlhwa go tswa kwa mahatsheng a mangwe gore ba tle go rotloetsa ba rona mono gore e re ga ba taboga yana ba ba phushe ba dire dinako tse e leng goreng
di ka ba qualifyisa world championships, di world half marathons, di world marathons. fa ntsha la gagwe kgositshupegelo bontsi bokae wa kgoletse tshimolodiso ya mabelo a fela thata a re ye go tsenya mabogo ka go laletsa ba bangwe gore ba tekwa event ye ke na le social club mo metsi ye ke o ka metsi di le 4 ke tsaya gore gompieno jaaka ke tswa Sunday ene ke tabo ke go ba laletsa gore go na le sengwe se se tang ba gaetsi ka September a re ye go ikwadisa re ye go siana re kwaletse batho ba le bantsi re kwaletse dikomponi ka bontsi re kwaletse maphata ka bontsi mo kgaolo yone yang ga beyote. It's a plea to them to say please come join us. You are not only sponsoring us, you are partnering with us. O buile ka the small businesses, o buile ka bo maseapei bo time bo eng di tabe di tlhokega on the day. Batho ba lebeletse gone ha kana ba tabogile, they will need their services throughout the day, kana throughout the 2 hours. dikgaisano tsa ntha tsa Nhabe International Marathon di tla tshegetswa mono maong kgwedi ya Lwetse e le 20 le bofera bobedi mme di tla tsenelelwa ke bagodi bana le bogole ba mekgatho kgotsa di-corporate bomme borre le bana go simolola ka ba dingwaga tse 6 mabelo ao a tla akaretsa 42 km 21 km 10 km le 5 kilometers Maretha Kaisara. Ba kgaisanyo ya mabelo ya FNB Golden Grand Prix ba tlhotse ba le kwa mapalamelong a dibasemono ga borone maikaelelo magolo e le go bapatsa kgaisanyo eo e solofetsweng mo kgweding e tlang. Maikaelelo magolo a seo ke go itsise le go gasa molaetsa ka kgaisanyo eo e tla bong e tshwaretswe kwa lebaneng legolo la setšhaba kgwedi ya Moranang e le 12 go sofetse batabogi ba tlhwatlhwa go tswa khutlo tse 4 tsa lefatshe ba tshwana le Ferdinand Omanyala wa Kenya, Akani Simbine le Wade van Niekerk ba Afrika Borwa, Mary Jose Talu wa Cote d'Ivoire le banna ba Canada Jerome Blake le Andre de Grasse go tla go phadisana. Re bone go tshwanela gore re temo ba serenkeng gore re kgone go tisa molaetsa re te go activate re bolele batswana ka lebelo la rona le tebeng le ko National Stadium ka di 12 as we are aware re tlabe our main sponsor ke FNB that's why re na le bone ha re partner le bo Orange ba leng gore ke one of the sponsors so re le ka go ta gongwe ka batswana re ba bolela ba ileng gore ga ba kgone go ya go di office ga ba kgone go ya go bo web tickets gore ra ba bolela gore re hano ka di 12 re tabe re le ko National Stadium re le mo lelelone la rona la the Continental Tour which is part of World Athletics so re le ka go reach out to motswana mongwe le mongwe as you know gore the bus rank is busy traffic ya teng is just too much as FNB Botswana re bone go le botlhokwa gore re join sponsorship isena or come on board as it aligns with our philosophy which is shared prosperity it's not just the FNB global the FNB Grand Prix area supportang we also maikelelo a rona re le ba FNB ke go rotloetsa metshameko ka go farologana ga se kgaisano e fela re na le tse dingwe jaaka FNB Premiership le go rotloetsa dithopa tsa setšhaba jaaka the Mass re itse botlhokwa jwa metshameko mo go tsa itsholelo le go ngwa ka bojanala supports the tourism industry ha ba tlaelo ba tswa mahatsheng Botswana is now on a global state in addition to that and lastly it also supports the SME space stating that gona gore ha batho ba phethagane ko stadium yana bo mme ba ba rekisang hale le bone ba empower ga jalo ka yone tsela yeo re tla kwa bokutlong ya dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tournament tsa nako ya bosupa ka dinko ya dupa ka molomo ya ja ka moto ya pa ya tsamaya pele ke tsamaya a re lebetse nne di digoga kwa pele ke dira le ke di maboko o boetse gae morago ga loeto la tiro ka lefatsheng la Mozambique lefatshe la Afrika Borwa le ikaelela go aga sehikantswe sa lepolitiki la pele la mogaento e se le fish kitseng mo go tsa metshameko ba kgaisanyo ya mabelo ya FNB Golden Grand Prix ba tlhotse ba bapatsa kgaisanyo eo e solofetsweng mo kgweding e tlang ba tsholere go sa se le ka lo tsana go ya bosipa ba tepola pi ba latela
Madume ba gaetso amogela seemo sa loape le setisediwa ke Obakeng Casper Mataki. Santse re itemogela pulena mo mafelong mangwe a kgalagadi mme ebile mo mphakela gompieno ka nako boferobedi re gatisitse pula ya boraro kwa Tsabong Meteorological Station. Mme setshwantsho sa loape mo nako ya gompieno sone se ntsupa go bana le maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Mme ka tsatsi la tshepe gone re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe lefatshe leno ka bophara. Ka kgonagalo ya pula ya dipefelo di kgadima mo mafelong mangwe a kgaolo ya kgalagadi ga mmogo le kgaolo ya mme tla re mo maphakeleng gone go ta ikutotsa go le bothito lefatshe leno ka bophara. Bothito mo gare ga 17 kwa Good Hope le Francistown go yeng kwa 11 kwa Maung ga mmogo le kwa Tsabong. Mme tla re mo tshokologong gone go ikutotsa go le mogote kwa kgaolo ya Habe Chobe le Bokone jwa Legare ka selekano sa magare ga 33 kwa Letlhakane go yeng kwa 35 kwa Maung. Fa dikgaolo tse dingwe ka bontsi tsone re solofetse gore go ikutotse go le bothito wa magare ga 21 kwa Gaborone go yang kwa 32 kwa Selebe Phikwe Francistown gantsi ga mmogo le kwa Tsabong. Mme a re lebelele ditoropo dingwe tsa Sadek re solofetse gore ko Manzini le Johannesburg go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ya dipefelo di kgadima kwa Manzini. Ko Maseru gone le Cebega ga mmogo le Cape Town re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe. Mme ko Appington re solofetse gore go be go apogile ka selekano sa mogote sa 26 kwa Cebega. Johannesburg gone ka 23. Mme a re lebelela ko Antananarivo le Beira gone re solofetse gore go be go thibile ka bontlhabongwe. Kwa Harare le Lusaka ga mmogo le Windhoek re solofetse gore go le gone go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula e na le dikgadima kwa Harare ga mmogo le kwa Windhoek. Ha re lebelela ko Dar es Salaam, Blantyre, Luanda ga mmogo le Kinshasa re solofetse gore le gone go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula ka mogote wa 26 kwa Blantyre, ko Luanda gone ka 31. Ke gone gotlhe mone ke go tshwaretse a nne boroko. Waitsho ra tswelela kwa moletlong wa bo 50 wa kaloso ya dialoganetse sekolo sa Kgolagano College mothusa tona lephata la tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa modimo.